Kuki Militant Tripartite True Agreement Nona Sign Tonakre National Highway Number 2 Kuki Zo Council na Hangdokpada Yakre Sahi ani helaba Manipur thoklibe irang asigi mayun asi anubu mayun amada lakpu mure yamna thasaba mongdangarang Ministry of Home Affairs Government of India amadi Manipuri Government gi mihutsingaloi ne Kuki Militant singi umbrella organization oiriba Kuki National Organization KNO amasung United People's Front UPF ki mihutsinga unaduna 2024 da matam loikraba tripartite suspension of operation su agreement nauna sign tawnakre hairi official oiba paw amagi matung in hai ngarang nauna sign tawnakiba tripartite su agreement adu KNO amasung UPF ka government renegotiate tawduna anuba ground rules sing amade terms and conditions sing hapsin create tawnariba agreement asing ngarang degi hawraga sahi amasat nagani hairi amaromda Manipur thokliba ngarang asiga mari lainana Gangpokpi district based of Kuki Zo Council KZCO na National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi asida mapal lamdagi pot puthok pusin tawba amadi Imphal romdagi passenger train bagari sing thingduna lakiba adu ngarang Ministry of Home Affairs ke officials sing amadi council asigi mihutsinga New Delhi da famin aduna highway asida sathok sasin tawbagi athingba adu ngasidagi komthokle hairi Nakala moromda ngarang MISA gi official amadi Manipur gi official yauna KNO amadi UPF ka New Delhi da famin aduna tripartite true agreement sign tawna khiba yaw khiba ground rules ki matung Manipur gi territorial integrity ka hendaba amasung Manipuri state ta tangdu leitaba amadi tungkoina santi thamnaba gi thabuk sing paikhat pa yawri makhatana ground rules adu da KNO amasung UPF ki mihut sing na Ministry of Home Affairs na suggestion tawkiba militant group sing asigi designated camp taret haibadi behli gi maitai sing na taba sing ya sing amadi irang thokan ba yabum phom sing da leiba camp sing asi hongdokhiba amadi KNO amasung UPF ki makha da leiba camp sing masing hanthan ba yawri aduga mamang da satnaramba KNO amasung UPF ki makha da leiriba Kuki militant sing khusu khulai asi designated camp sing da thamlamba adusu camp sing asigi anakpada leiba CRPF natragana BSF ki camp sing da thamba yawri masigi mathakta government gi security gi mari leinaba agency sing na KNO amasung UPF ki makha da operate tawriba Kuki militant sing gi kader sing masak khangdoktuna makhoi gi marakta foreign national sing yawbra haibagi yengsinnabagi khongthang su yawri hairiba thabuk thoram sing asi join monitoring group amasem dunia nakiba provision sing asi yengsin ngakna satnaba honagani aduga meeting asi loiselakpada Ministry of Home Affairs Government of India gi maikaidagi KNO amasung UPF ki mihutsinga thamkiba akan wafam amada karigumba nauna satnaba hogadoriba ground rules asi militant kader sing na thugairakpa tarbadi akan action lokhatpagi mathakta su agreement asi review tawbagi oithokpasu lai haina akan wafam sing thamki nakala moromta Manipur thoklibi irang asiga mari lena National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi asigi Gangpokpi area da Kuki Zo Council na matam sangna National Highway to Imphal Dimapur lambi si Gangpokpi area da Kuki Zo Council na matam sangna pot puthok pusin tawba gari sing amadi Imphal romdagi lakpa passenger puba gari sing athing matam lakhiba asina maru oina tampaki district sing da leiriba praja sing da nongmada changdaba yadraba polam sing lambi asi thingkibana shortest oiduna leiribani MIC amasung KZC anina purakhiba yanaba asina maram oiraga state asigi oina pot pusin tawba amadi micha thok sasin tawba da leiramba khutung sada basing adu koklagani haina MISA gi official sing na phongdorakli ningsing bayai Kuki militant haibadi KNO UPF ki makha da operate tawriba 24 room asi represent tawduna ahan bu in 2005 ki August 1 the government of India government of Manipur ga punna suspension of operation su agreement asi sign tawnaklaba matung militant group sing asigi represent tawriba KNO amadi UPF ki cadre sing na satnagadaba pathap sing haibadi ground rules semble loiraba matung formal oina su agreement asi 2008 ki August 22 dagi Manipur satnaba hokibani adu 2023 ki May ahumda Manipur gi law and order gi phibam asi fasilaktabana maram oiraga suyana kiba ground rules sing adu 2024 ki February 18 dagi satna hankidana thamlakhibani hairi Nekam Jomhau Mehat ke mari lena NIA na thigat hanba yauna Nekam Thadu Memorial Park sabnaba tabi tawri Assam ki Karbi Anglongda leiba Karbi Students Association Dimasa Students Union Thadau Students Association Thadau Women's Association amadi Thadau INP gi apanba join statement amada Thadau purup ki lusing Nekam Jemhau hat ki baga mari lena mehat asiba NIA da thigat hanba yauna Jemhau gi pokna pham manje khunda Nekam Thadu Peace Memorial Park Sanna Center amasung Assam government da taksin khre body sing asigi apanba statement asina makha taraduna hai Thadau purup ki lusing ba Nekam Jomhau August thagi kuntra da Karbi Anglongi manja khulda leiba mahaki mayubdagi Kuki militant sing haibadi KRA UKDA amasung KLA gi khulai paiba kadar sing na farba matung utnaidun hatro matung mahaki asiba sang adu turenda langthakibadagi hojik phawba thiba khangdana leiri adu thodok asi Karbi Along district natana Assam da tariba Thadau community sing da Kuki militant group sing na satharakpa
मियत मिनै अमदि मिलिटेंसिंग असिना मखुत लो पाइरबगुम चथरिबा थवंगसिंग असि आसाम लेंगाक अमदि सेंटर गवर्नमेंट ना लुमना लौफम थोगी अमरोमदा जमहाउ मिहात असिगा मरि लेनिना कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना हौजिक फावदा मिय तरेट फगतुना वहंग पहुंग चथबदा मिहात अदुदा सेनरबसिंग असि क्यारे UKDA अमसुंग KLA गी कदरसिंग सेनै हाइब खंगले मकोइगी मरक्ता मिलिटेंट ग्रुपसिंग असिना यौरखिबा मणिपुरदगी कुकी मसा अनि याउरी अदुगा मिहात असिदा मपुंग ओइना सेनरीब मिलिटेंसिंग लीडरसिंग अदुदी हौजिक फावबा फाबा ngamdana लेरी यामना नुंगाइत्रिबदि शांति गी लंबी पुरकनबगिदमक्ता इम्फालदा पांथोकिबा रोड टू पीस हाइबा मैतेगी CSO सिंगा थादौ डेलीगेट सिंगा वरी सानबा यावरुबा थादौ डेलीगेट सिंग असि कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंग असिदा सोशल बॉयकॉट तौदना लागली मरमदि थादौ असि कुकी फुरुपतगी तोंगाली हाइबसि हाइरिबा मिलिटेंट ग्रुप असिना यानिंगदबु उली स्टेटमेंट असिना मखा तारदुना हाइ आसामदा तारिबा थादौ फुरुप सिंग असि कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगना तोइना ओटनाइबा चथदुना लागली हौजिकसु चथरी हाइरिबा ग्रुप सिंग असि लोगी मथक्ता लैबगुम मकोइना थादौ कम्युनिटी की मियोइसिंग फानिंगबदा फाबा फुदिंगबा मतमदा फुबा अमदि हातनिंगबा मतमदा हातपा असि तोइसिलकपना मरम ओइरगा आसामदा तारिबा थादौ फुरुप असि यामना सिक्युरिटी की तंगाइ फदबा लैरे हाइरि स्टेटमेंट असिना मखा ताना हाइ कार्बी आंगलोंग अमदि आसाम के लॉ एनफोर्समेंट बॉडी सिंगना खंगी मदुदि थादौ फुरुप नतबा कुकी सिंग अमदि कुकी मिलिटेंट सिंगना नेकाम जोहाउ सिकिबा असिदा हराउ तयाम फोंदोकपा फोंगना सेलिब्रेशन तौबगी खंगना तासिनदना लै हाइना मराल सिरि थवंगसिंग असिना ताकपदि महिउरोलदगी लेरकबा थादौगी कल्चर अमदि नाट के ओइबा थबुक थोरमसिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना एबा पीदुना लागली असिगुम कुकी मिलिटेंट सिंग कल्चर एंड जेनोसाइड असि मुतनबगिदमक्ता सेंटर अमसुंग आसाम गवर्नमेंट जेमहाउ मिहात असि NIA दा सिनदुना थिगहनबगा लोइना आसामदा कुकी मिलिटेंट सिंग चटनरिबा सु एग्रीमेंट असि लौथोकपा अमदि मिलिटेंट ग्रुप सिंग असि टेरर ऑर्गेनाइजेशन नि हाइना लाउथोकदबनि अमसुंग आसाम थादौ सिंगना खुंदारिबा सिंग असिदा शांति हंजिलकबगिदमक्ता जोमहाउगी पोकनफम मानजखुलदा नेकाम थादौ पीस मेमोरियल पार्क अमा साबिगदबनि हाइना सुदाबी तौरी सेक्यूरिटी फोर्स ना पखलगी नोंमैसिंग फगतख्रे सेक्यूरिटी फोर्स के अपुनबा टीम अमना ngasi चथकिबा थिबा हुंबगी थबुकता खुगा तुरेन मपानदगी खुसुकुलाई क्या फगत पंगमख्रे पुलिसदगी फंग पाव मतुंगिना खंग पाव अमा फंगबदगी फगसुइ खाइ पुलिस CRPF इंडियन आर्मी बिष्णुपुर पुलिस कमांडो की अपुनबा टीम अमना ngasi अयुक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फगसो इखाइ मनिंग लेखाइ अमसुंग कोलंगबुंग खुलगी मरक्ता थिबा हुंबगी थबुक चथकि मदुदा मैगजीन अमगा कोनाना इंसास राइफल अमा 12 बोर डबल बैरल राइफल अमा 12 बोर सिंगल बैरल राइफल अमा कंट्रीमैन 9mm पिस्तौल अमा 7.62 mm AK-47 राइफल की कापा यारिबा मरु मंगा 7.62 mm SLR राइफल की कापा यारिबा मरु मरी .303 mm की कापा यारिबा मरु मंगा 9mm की कापा यारिबा मरु अनि गेल्टाइन स्टिक मरी लाइफ डिटोनेटर अनि मीटर अमा सांगबा कोर्डोक्स एक्सप्लोसिव वायर अमा खुगा तुरेन मपानदगी फंगबंगमखि फगतलब खुसु खुलाइसिंग अदु फगाक्सौ इखाइ पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे लै इंकोल मुथनब हुनरबदि नहा के थवाइ थानब सेम सादुना लैरे किचंद्रा मियामदा असुंब वेल फंगहनबगी तमक्ता लैरिबा टेंपल ऑफ जस्टिस हाइना फाबो खंगनरिबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की कॉम्प्लेक्स साउथोकनब मैतै खुल ओरिबा लै इंकोल मुथतपे यारोय करिगुंबा खुल असिगी मियामबु ताकथोकतुना नमफुद मुथनब हुनरबा तारबदा अखनबो खुंजन कया संगसिनबता नतना मदुगी मयक्ता नहा कया अमना मसा मतुमता थवाइ थानब सेम सादुना लैरे हाइना लै इंकोल कनबलुप की जॉइंट सेक्रेटरी तखेलंबम गिचंद्रन फुंगदोलगली ngasi इम्फाल ईस्ट के मनुंग चना लैबा इंकोल हाइरबा खुल असि हाई कोर्ट की कॉम्प्लेक्स साउथोक होनबदा मांगखिबा याना लैरिबा असतै कन्ननबा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा सी LO इमा लुपसिंगी लुचिंगबसिंग यावना लै इंखोलदा पांथोकिबा मिफम अमगा मरी लेननु वफम असि गिचंद्रन फुंगदोखिबनि मिफम अदुगा मरी लेनना महागना मखा तारादुन हाइ लै इंखोल हाइरबा खुल असि लिसिंगम सावपन निफुगी मतमदा लमदम असिदा लेप्रोसी अमदे TB यामना कन्ना नारकपा अमदि अनाबसिंग अदुदा उननबा फावबा मतम अदुदा अनाबा मयाम थैदोक्तुना खुल असिदा थमखिबनि मफम अदु यामना नथै चादना सोथब फिल्मदा लेरमबदि अनाबसिंग अदुना मतम के ओइना सेंगलक्तुना ngasi फिल्म असि ओइबा ngamlakibani ngasi dipiklaba khul asida miyoi sadret ka yankhai ga mapan khundare amadi masida chahi taraga manga makha gi angang sani ga amasu yauribani adu leibak thibadi lengakna high court of manipur yauna capital project semkhatpagi khul asi mutkiba yabagi mi phaiba leibani kumja 2005 ki matamdagi ngasi phawba khunging sinduna lagli khul asidagi miyam thorokpa haibasi kaidanungde yaba ngamloi aduma putangai phadaba leirabadi mafam saba yengduna lei inkolgi miyam hingliba punsi mahing asidagi khara makai hena safagda mafam da sinbiyu मफम असिदा लेरिबा खुंजा अयामबना नोंमगी सुरगा चाबा ngakतनी हाइरि मफम असिदा खुंदारिबा अहलसिंग अयामबना लेरिक लैसुनिंग थिना खंगदबना लेरिबा मफमसिंग अदु पता याबगी वखलो लेरमदे अमदि पैसा पुथोकनबसु लेरमदे अदुबो अखंग अहि कया मफम अदुदसु थोरकपदगी पता तानबा हाइबदा लेंगाकना अयाबा पिरखिद्रे वंखै एसिगी मनुंगता लेरिबा खुल असिदा थकनबा इसिंग लेरमबा अदुसु कक्ता पिखरे हेन्ना लाइबक थिरिबदी अवाबा अमता यंगसिनबिद्रबसु इलेक्शन मतमदि कैंडिडेट्सकिन भोट खोमबदि अदुमु लाई मतम मतमगी लैखिबा लेंगाक सिंगदा खुल असिगी थेंगरेबा खुदोंग चादबसिंगी मतंगदा हाइरुबदा तासिननबदा
Haraobada Lagli Hairi, Mahagna High Court Sabagi Lam Acre Kun Mathauta Balangang Acre Nifuk Mapan Pisiliba Simak Maram Sada Bamani, Acre Kungamapan Choramba Kulasisu Nasidi Acre Kungani Twikatangari Bani, Masida Makas Kulasida Lady Kudimak, Taktok Silak Pahibasi Yam Tibani, Nasing order Amatuktan and Mitarani. Manung the Taktok Laba Yai have a power Masutai Masina Sumbu over the PR Lenga, even Akabum, the Minung Silat and Taktoka Drahibimi Pibasule, Tole Irang as Nasumaram Udunmitamiam, Lanjinatuna Lady said Castamita could lay in Kurmutatuna Miam Sulanjan, the Rahibimi Pibale Haidi.